Dobar dan, ja sam Laura i ovo je treći video koji je napravljen kao pomoć pri izradi projekta sakupljanje otpadaka i čišćenje parka. A sada je vrijeme za četvrti A zadatak. Potrebno je napisati kod za objekt boce. Ideja je da boca nestane, odnosno sakrije se kada ju dotakne djevojčica. Dakle, kod će započeti kada boca bude dodirivala djevojčicu. To možete postići sljedećim blokom naredbi. Razmislite i u kojem slučaju djevojčica može pokupiti otpadke. Ako kažemo da se otpadak sakrije kada je pokupljen, možemo ga pokupiti samo ako je i dalje na pozornici. To jest, morate pronaći sljedeću naredbu. U snapu prvo morate označiti objekt boce. Potom ćemo ići u karticu upravljanje, te moramo pronaći ovu naredbu i povući je u skripte. Nakon toga moramo potražiti naredbu dodiruje u kartici osjetila. Nalazi se ovdje na vrhu, povučemo je te je ubacimo u početnu naredbu. Kako bi riješili ostatak zadatka, moramo se vratiti u karticu upravljanje te pronaći sljedeću naredbu. Naredbu spojimo sa ostatkom, potom moramo otići u karticu izgled te pronaći ovu naredbu i spojiti je sa naredbom ako. Nakon što ste složili prvi dio koda za objekt boce, vrijeme je za četvrti B zadatak. Upotrebi varijablu bodovi za brojanje pokupljenih otpadaka. Kada pokupite bocu, boca mora nestati i vrijednost varijable se promijeni za 1. To ćete izvesti pomoću sljedećih blokova naredbi. Nakon toga možete provjeriti je li kod ispravan. Kliknite na zelenu zastavicu i pokupite bocu. Boca mora nestati i morate imati 1 bod. Ako želite ponovo pokrenuti igru, kliknite na zelenu zastavicu. Što se dogodi? Gdje je sada boca? U naš kod prvo ćemo dodati naredbu promijeni varijablu za 1. Ona se nalazi u kartici varijable. Naredbu povučite i ubacite u sredinu naredbe ako. Nakon toga, naredbu sakrij potražit ćemo u kartici izgled, te ćemo ju dodati na kraj. Sada pokrenite vašu igru klikom na zelenu zastavicu. Moja igra se nije pokrenula budući da nisam dodala imena objekata i varijabli na za to predviđena mjesta. No vaša bi se trebala normalno pokrenuti ukoliko ste to napravili. Ako ste 2 puta pokrenuli igru, mogli ste primijetiti da je boca drugi puta ostala sakrivena, jer smo je put prije toga pokupili. Taj problem riješit ćemo u četvrtom C zadatku. Moramo napraviti da se boca prikazuje na početku igre. To činimo tako da odaberemo blok pokaži. U snapu moramo odabrati karticu upravljanje, te sa vrha povući naredbu kad kliknem na zelenu zastavicu. Ispod nje dodat ćemo naredbu iz kartice izgled koja se zove pokaži, te ih moramo spojiti. Peti zadatak. Ako želimo imati više boca u igri, kopiramo objekt boce. Desni klik na objekt i odaberite opciju dupliciraj. Mišom kliknite na novu bocu i odvucite je negdje unutar labirinta. Postupak dupliciranja ponovi tako da se dobiju 4 boce. Dakle, kao što vam je rečeno u zadatku, morate desnim klikom kliknuti na objekt boce. Potom odaberite opciju dupliciraj. Kao što vidite, naš objekt zove se boca 2, nalazi se ovdje u listi objekata i pozornica, te ovdje na pozornici. Povucite vaš objekt i postavite ga negdje unutar parka. A sada samostalno duplicirajte, to jest napravite još 2 objekta boce. Šesti A zadatak. Sada je potrebno napraviti kod za objekt papira. Moguće je duplicirati kod boce tako da se napravi desni klik mišem na blok koda i odvučen objekt papira. Lijevi klik mišem na objekt papira. Napomena,
Također dupliciraj blok koda kad kliknem na zelenu zastavicu. Pokaži. Desnim klikom moramo kliknuti na naš kod, te odaberite opciju Dupliciraj. Nakon toga povučete kod i kao što vidite označio mi se objekt papira. Kliknite lijevim klikom. Ako kliknete na objekt papira, vidjet ćete da se ovdje nalazi kod koji smo duplicirali. No nemojte zaboraviti da moramo duplicirati i ovaj blok naredbi. Isto kao i u ovom slučaju, kliknemo desnim klikom te odaberemo opciju Dupliciraj. Nakon toga kliknemo na objekt papira. Kad otvorimo objekt papira, vidjet ćemo da nam se ovdje nalaze oba dva bloka naredbi. 6. B zadatak. Kako bi bilo više otpadaka papira u labirintu, dupliciraj cijeli objekt papira tako da se dobiju 4 papira.